gdje su crveno-beli stvorili dosta prilika, ali ništa od golova. Evo važnih detalja iz drugog poluvremena. Samo što je ušao u igru, Nosković je u 46. minutu postigao gol za Spartak, doveo goste u vojstvo od 1:0 na majstorski način zaista i okolnosti su mu išle na ruku. Bilo je to 46. minutu. Potom Zvezda nastavlja sa svojim pritiskom, ređaju se situacije pred golom Aleksića i onda lopta ovde udara u rame Bratića, tu nema govora o 11-tercu, ali posle kornera koji izveo Kadu i prečku je pogodio Mikić, potom Jeftić imao priliku, rezultat se nije menjao sve do 65. minuta. Tada je Adamović loptu izbacio u korner koji je izveo Kadu, a posle kornera Kaluđerović je postigao svoj 12. gol u prvenstvu i izjednačio rezultat na 1:1. Bilo je to u 65. minutu. Ista slika i u nastavku utakmice, opet napadi Crvene zvezde, ovo je bio pokušaj Kaluđerovića. Jedna od retkih kontri gostiju, Nosković je pokušao da izvodi 11-terac u kaznenom prostoru Zvezde, ali nije u tome uspeo. I onda u 84. minutu Tošić je ubacio loptu, a Antonić, kada se on odbila od stative, postigao autogol. Međutim, samo 2 minuta kasnije, posle slobodnog udarca koji izveo Puškarić, Nosković je postavio konačan rezultat. Spartak Zvezda 2:2. Na ostalim utakmicama Borča Rad 0:1, Čukarički Hajduk 1:1, Javor OFK 0:0, Jagodina Borac 1:1, Metalac Partizan 1:1, Sloboda Inđija 1:0 i Smederevo Vojvodina 0:0. Eto, poštovani gledaoci, ovom informacijom se opraštam od vas. Hvala vam na pažnji i pozdrav sa stadiona Crvene Zvezde.